Mama Accra wafrɛ me Adwoa search name Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. And easy for and one who Jamestown, Harbour and another cocoa beer no. More than crew, more than estates. Which and another Danko Kufuado, and Dr. Alaji Mahmoud Bomia in Juma, so open Juma, Omni Betty Mama in Juma. More better now soon now from 2009 to 2016. Me no pen a mutimi be in Uganda. Nanado Danko Kufuado and Dr. Momia. A buyer from 2017 ABC 2024 yaya makoma 14 enti momunti memfa mo ho ntoto BBM okọ azima ebi wo ho okọ teshi ebi wo ho okọ anloga ebi wo ho maza munti memfa mo ho ntoto ye ba bia enti ndc fo de da bia meka kire mo no ebe ya senka joma amanya so akọ file ni nomination onfa onsan obetimi akose me na mde me ho ba na enso mahu se enko because MPP for your set pace ye di kan Dr. Alaji Mahmoud Bomia watwe mu besa ha ne ha watwe mu bebre muntimi mfa mo ho ntoto ye hwe mu hey infrastructure development bibie no ambetimi di mo ho atoto ye ade a mo betimi ede mo ho atoto ye ane se ye penso ye hudum so ye penso confirm entutu ye penso yanko ye branding of buses enti MPP aban ye ni aban a ye ba ye ma omanfo no e ho tom Dr. Alaji Mahmoud Bomia nyame asine hinanwe 2024 inshallah e di accord districts no ye de machines na ne nam kwan so uko anyongwa machine mu de no far from by weba anwabo esimu won kran se ekopaga da be no bedu do mama din kan kire no se anwabo simu se ofrin kran ekopaga aboso me miensa onu mi share grader kokora won kran kwan yi so nam from drip machines e be nyina won kran na echo President Mahame, car ye de fa car foforo no. Either say a low bed. Oh, na loader. Enye piloder. Piloder ye caterpillar. Ye de sanetie. Egu kam. Low bed ye de fa ayi. Low bed ye de fa. I say low bed na three machines ya ba. Menya nka bo she benya. Zalo the picture bia ma ehuna boss be sirawo by low bed baako na by pillow da abede na sabe roller tie no kura afo boss my low bed baako na my pillow da baako na kan fato chairman ye venture ma say o ma to say the pillow da na twene ma no ko na sabe mbisa sentisa wo ye president no enu nti na ban no ye basa no niema no bebre wonim ti ministers no ba no ba distraction no wana it is the minister be koto low bed no de ko kire kanema mpanyin say pillow da obesign seriously because say onse se panyin kasa no ye mfom so a wa kasa no ma oguso ko no oba back or correct but throughout the speech the okay about the drip no senka ese yeso anu nyina usu piloder throughout ananum ti na make senka ese fa piloder no ka ese tobi na dia for machines na akọ wa kan ti wotimi ye wey ahon peprenti unto piloder nka ho na ade aso machines no na on na ma no we share machines no Ghana ni be de betumi aka se o share anwabo no bi wo kwanso ana o share grader bi wo kwanso ana piloder so no ana piloder na Unim. Let me tell the former president. 3 years and 7 no be catch there be 3 months was he. The can say no. And na. Etina ha. When ye piloder. Piloder. Piloder no. Ni ye kra de buy no. Enso so say. There be. It in fact say piloder kese pa. Etina ma ma eche say ke emfa cars ni. The former president when ye emfa grader nkosim. Grader piloder no bi. Bi ni. Lo ye de na ye de. Eti low bed ni siso no. Low bed na wasi. Ye siso no na ye friend low bed. Ai. I said the na any fact caterpillars and the cars akese. Or also timi fa piloder no the same thing. The piloder ni siso no. They say ni si low bed no so na kanema panyin say ke say no mom. Esi we. And ye to bebre ni ye de twene ma no ko. Maybe he's not aware because on also so amanyo 70 no wa kata nani. Low bed we no. Every region any minimum of 6. Sir. Ni caterpillar no siso no.
ɛno ne yɛde twe nneɛma no nyinaa ɔmo han ya na dabi ɛka ho this year yɛka sɛ no yes munya low bed ni bi every region will be yes on my original area regions in Kwa. The reason is that your caterpillars be a near nam chain so no caterpillar can see a pano chain e wo ho no region be a bi but no the anchor district level it is a wo be ye adwuma bi na ye virgin road and na a road a wo hia say wo cut na wo hia no bia you request from the region now the low bed na ba the low bed na fa the abreu the bunu is here kasa yesie no sa caterpillar kese no ye de miensa e na aba strategically regional minister and regional chairman mo and MDCs no ye meeting them decided say yemfa ba konkosi atebubu say na be ya 5 constituencies na e wosoro ho no districts no ebe free ho no ntem asen say be free techiman na akọ okay the for a start this year ye kasa yi yen caterpillar kese na hankasa no ba ko atebu mienu o techiman low bed we ye de region bia amfa bi de bi because region bia twene de nti wo dwene say bia Ashanti region so nti obehia low bed bebre na timi abante onya access. The reason is that upper east is so what the upper east be ko ba ko no na Ashanti region come yensa it is out in e be care because bia twene de free nkan nti low bed de ba we no timi fa rollers no mienu etumi fa backhoe no mienu but piloder any grader there e fa no 11 na ya twe ajunka anajo preset drip machines no be no anaju bia unu ne convoy low bed e twe sa across regions tinka bia kanema panyini at least ese obi sa ho say and to onim difference between low bed ne piloder se wunim kura man say make where the boss dey akasi enti low bed na wase na piloder ni siso no na kanema panyini say piloder no mom na kaze na ado to bebre ni ade twe ne ma no ko nti bisa say wey ebede na afa anweabo ebede na afa grader ebe si na pampama na obegina time so na obegina. That is your mama for you and he wants to be president again. Ghana for me dem mabunu na me ne mudi nkomo hwe minia o de yem fa na sem no to na twa ne papa yi kai said drip machines no ye de betu galamsey hwe drip machines we committees are that so no committee be ahead so jeni abana she that wode nkukọ ne nkukọ buo nketenkete ba wode nwan nketenkete ba nyama ne ponchima na phone beto pano. This is John Mama vision for youth, for the youth of Ghana entering the 4th industrial revolution. Baby we are singing confidi nyuma ne nema ho no John Mama da so wa chiri ti ano na ma time bia ne word bi o use to reset ya na ehame na ne minim sa wote ho o da so obono na wote ho bi na papa yi kan asem we na sabe kuo bia ba bia ye hia no dodo na adwene mu do no o ka we wi e be huru because you can't tell me say the drip machine ama sunyane municipal ye de be galamsey wo sunyane ye the drip machine ama bolga be aneno ne omo no no but go to the communities nipa no nyamfaso no esi aye kasei Concurrence South bonsu ye krokese pa current president of Islamic Mission of Ghana Sheikh Amin Honofree na ukohwenne se ne na kronu abonten so tie na ne Mamish Harriet Oponche Martin ne MC Dr. Moatin the executives decide say yamfa drip no frase obonsu chenkwa na oduro a wani baji bonsu abonten so be mu ko tare de o na so se ne ba feel kronu gates a eda ho a chere yes na ne roll afa so ohunu bi a wani baji